kan channel min lo thlir sak tu te kan lom chin hle mai la subscribe lo ten min subscribe ve sham ula like le comment lama te khan thito min lo chha pui ula share thei thein min lo share sak ve bok don ya tunchuma kan ngai thak tur chu India rama building hlui le ro pui tak tak te chanchin then khat te kan ngai thla ho don ani anan bavan kumsang khazakwa somthum chawa nerua pa motilalan anchung ko chen nana cheng sing khat sang ko a alai hi atir taka chuan muslim reformer Syed Ahmed Khan ta na sak ani a afapa in alwa nuwa akra tanga pem thla neru chung kwa hian an changjui ta ani Indira ikhan sarkar manata na adonai ta museum a changjui ta a adonate na chan hi chung ko buai wanga ti tawthil ti aniem o ti turani anan bavan sarkar kuta a nuwa zalen na in pui swaraj bavan ti ni ta hi muslim ho pathian ban ding lam pahni nei ala khopui prime minister tharata na soirik mek yogi adityanath taten prayak raj tia an thak tak allahabad electric eng nei masaberani kumsang khatvel yam ta khan vo ina Oxford Cambridge le Stanford University te tlukalar hi India rama hian alo om to a Nalanda University Bihar chau hi soila kumjasari tel dingin awang lai chuan zirlai sing khatvel an oma Asia baka Greece le Persia thlengin anron zira Chinese mithiam masa hian sanga po khan kumsom pahni vel acham chila edi sangkhaza somnga vela Muslim General Mohammed Bakhtiar Khaljian aron run khan library chong sari asang tiamin ahal cheta feka apam mai zia chu soin asiak lo heta a omlaya treatise on the harmony of teaching ziak tu hian sanga thu ziak phei chu omlo se Nalanda University chanchin hi kanshekum khwa lo mai thai chuti rwalin tun haya sa khwa zonga choiwon narem changa la pol an omero beng ati thleplek leka Muslim tan phei chuan anile zwal nge yang Ayodhya Uttar Pradesh mi ani a kumsang khazanga somni paryata Muslim lal babura sakni in asatu ming choi hian Babri Masjid ti ani India azalen khan an pualaram thar piang Pakistana Muslim tamjok chu an pem chhuaka kumsang khazakwa somli pakwa chau khan Hindu pathian Nausen Ramalim Ramlila chu masjid chunga hian a omta thut maya apiana hmuna niti in Hindu ho chuan an borta luai luaya Muslim hovin rilruna taka an pem san masjid chu kumsang khazakwa somkwa pahni khan RSS le VHP ten anti chhezui ta a masjid din na hmuna nge chuan Rama temple sak chu an tumzuya ahwai hotna ramya cha a te chuan indawna a Rama kaltur en tirnan LK Advanya chu sakor tolai lera a chuang luk maya Central India a Hindu te tharau a chaw thona satdan chu soin asiak lawa Rama temple sakna tur leiro chante chu foreign atangten andong ta anie court thu boya wangin an chi chak theilawa nima sela hei kumin hian an sajodon ta a nakum in thlanpui kum January thakhian prime minister in ahongdona a urlok na nipa fomin Diwali tang hian temple noi nga vela sang parivar malak na in Ramdan Rama minglama tung trai na le nama sanskrita pathian thiang hlim te ming chamna an nei chanang in thlan kuma Hindu te Hindu na cho thowa a omlai mu in beisayang o Rangamati Bangladesh a kumsang khat don thla chong lal lo nei ve to chakmalal te in kaptai dam khwa awanga pilta khati lai sang khazakwa somruk chawa Pakistan tui khwa pui tu kha USA aloni le zela khovel hi chu amak noi te e kaptai khwa awang hian mi noi khatvel an pem chhuaka chungzinga za somsari chu chakma ni in Mizorama te po anron lut ta ani helal in hi chakmalal te lwa vek ero anilawa sangkhazakwa somni vel khan an sathatak tak chawa kumsang ni paruk khan tuitlema wangin aron langli a mitam takin tangkai puima se chakma te tan ero tui nilo mittui khwa na ani ber jok ome in hyal theina om chin ma se a tha etimayang Red Fort sa jahanate tu chuan som chuangin an tlom san tak kulbanga ropui liani lemtar ani veta aro puidang dai khop mai apya beramik hi Manipur lal gaidin liwi neruan rani tia akaule adota megalaya a anlal burave tirot singa pasal tha phannong leini alangve bok sakho politics hi anne ommange Gyanvapi Varanasiya Muslim Mosque Sankhazaruk somruk pakwa a aurangzeb pasak nia shathi Hindu hovin an temple zok nia an ngaya
rei tak an buai hnua Archaeological Survey of India team mi som nga pakhat ten tuti ta zok nge ti hriat chian tumin amun hma le sakdan te an en meka sai mi som nga pakhat te ba ka hian Muslim ai o mi pakwa le Hindu ai o pasari te an tel boka August ni ruk thleng khan milim fitlia sang ti te lotus kerle Trishul Hindu pathian te ken chin thir kut ni om tak te an hmu a Hindu chhauso thle Prime Minister Tharatana Vorpolten Anvor Uttar Pradesh Chief Minister Nimek Yogi Adityanath tan chuan anwam du hle mai thei Babri Masjid po ti to na kalai hian tiro atop thlenga min lo thlir sakawangin kan lom ema he kan channel bultan tharna hian subscriber te kan nei tam chho ve zel theina turin khongai takin champuin min lo share kwa sakpe sham don nia